Hakini kita sengi kibala like no kata hadian baka result MDC kalami berkala penkiwen ya kari kasihi berakawai hakaba ke Voice of the People's Party kalau hadu kanyusit UDP Sun NPP Sao Independent Art at SPDP way bat tang hadian katukan ne ka result layu i balami kita ki pro editor hakabai day bat ka result MDC kane ke video kapen i ba u presiden jongkari US u Donald Trump u layaro ya ke Voice of the People Party bat yabaro ki MDC ki balasyajen ki pai ba kari kasi kam tam ya u presiden ke Voice of the People Party u ba Ardan Milal Basaimat henry kane ke video kam dei ke basisha bat ngimla ru bantip mano ba idet ya kane ke video henry hangne kami kecingkeli hato dei ki nong kersan jongka VPP lane naki wei pat ki parti bat hadian kane nakaliang jong ba Ardan Milal Basaimat ula pensyai daki jingtho dakababo apa WhatsApp status dakabaong baka cingsa priang ka kubor ba u Donald Trump presiden jongkari Amerika u yaro ya ka VPP bat u presiden jongka kamlong ka basisha kadai ka bakile dakata ka baong ka artificial intelligence lane AI ki paiba ki hapan husiar bha ya kum kini ka kubor wat nam pedang bat wat nam ngai krumal Ardan Milal Basaimat